Fethu. Yeah, fethu. Ayutsaraphi Ukraine khawlam. Ukraine Kade ngakugcina fethu. Angibona. Ngibonga fethu. Ngibonga uzwa ngidisa mnandi fethu. Ngiyabonga fethu. Mina ngibonga ukuthi wangigqugquzela ukuthi ngibuye. Fethu. Cela sihlahlele ngala ngifuna ukuthi ngingezwa lutho la. Ngifuna ungezwa lutho la. Nami mfethu bengisasho ukuthi ngibonga ukuthi wakuveza ukuthi khona impact esayifaka la sithi kuthula ithini i-pomp is never the same mfethu ayibona ngibonga lokho ivari leyo mfethu enkulu mfethu and mina amalokhuzi akho ama-distracts akho ngeke ngalalela kakhulu ngawancane ingawa ngathi uma ngidisa abantu ngathi le ndoda ngiyibale le ndoda khona umuntu oyaziyo eyithandayo futhi wakwayizwa ezophinda ikhumbule le ndoda aphinde uyilalela futhi yabo so kwangijabulisa ukuthi awuzange uzuyifake enhliziyweni kakhulu wayithatha ngale ndlela le ngi-understanda ngayo nami mfethu yabo wavele wayithatha phinde wayibeka kwelinye izinga yabo mfethu this is a business mfethu angithi uyabona i-artist nothando layo esikushoyo hhayi ukuthi siqokusho ngempela yabo njengoba kuthiwa i-distress kuthiwa okay i-disrespectful language zisuke ngikhombise mina ma kuthiwa ngihloniphe nga-acta kanje kwena hhayi ukuthi nokuthi kunabantu abacabangela kanje mfethu ayibona kodwa wena usukubeka kamnandi ukubeka nge-creative eku-entertainment le nto efunwa abantu nge-respect ayishakhona into engiyithandayo kodwa okunye mfethu ngisacela namanje mfethu asepthethe back izokutshela usuku ukuphila yewathi ufuna ukuthi ngikhombise ngawo ukuthi kusayivile uyivumile ngizoba khona noMenjamin wayivuma baningi abavumile azoba khona uwa-athenda wonke mfethu ngizobe ngikhona nje bukhoma ngufisa futhi ukuthi ufike neGaliniTV mfethu ngizofika mfethu uyabona leyo nto ukuba wena oyiphushayo mfethu kanjalo awutshena abanye abantu bezimo mfethu mina ngangidlala mangesithi uHLUPHAZAFE usephashile ngoba ngifuna ukuzwa more ngitshene-ke mfethu ukuthi mina njenge-fan ngizomthola lapho uHLUPHAZAFE and kulo nyaka wenzani uHLUPHAZAFE mfethu kusayile i-akhawunti yakhe endala nayo ipage mfethu athi ayibona usahlanganisa ukuvila akumbambile yabo ingoma zakho uzayithola ku-YouTube noma kusenelena direct uya ku-inbox lapha uHLUPHAZAFE Mustachios lo oyi-professional mode hhayi lawo amanye ama-fake account engawazi khona ney'thombe zami nefamily yami kodwa angimina loyo lozovela ekuqaleni uHLUPHAZAFE okuqoqosha intwana yakhe kanje yimi-ke i-akhawunti yami leyo uya ku-inbox ungisendele inamba yakho ngithinte kwi-WhatsApp wena mfethu ngikusendele iy'ngoma zikho-ke mahhala bathi yabona nto siyaphanda nathi njengoba ngithi ngiqoqosha ingane shuthi ngileyani kumele mangondle awusale usuyisala fethu intwana yakho nami nginentwana fethu uthula fethu wakashozi fethu intwana yami le amazi ngoHLUPHEZELWE ngoba nayo bambe i-microphone showcase fethu saluzi qhawe lami siyabonga kulo nyaka-ke fethu ngiphezu kwe-EP going nowhere EP ukhombisa abantu ngisekho mase kube yilezi i-born assets yabo ngiyivila vele kahle yabo ngiphezu kwama-project awu-2 ngisebenza khona noSibokile base-Rough Sketch mfethu hayi mfethu ngiyawuthanda umoya wakho qhawe lami mfethu yabona wethu and I'm sure ukuthi abantu abama-fans lakho bazokujabulela ukubona la cause uhlupha kamnandi mfethu hayi ngiyayibonga qhawe lami saluti